Ukhozi FM 17 minutes to 4 o'clock usela ku 90.1 kuya ku 107.4 iWNB uLesithathu mhla ka 18 kuJune 2005 no 2025 my word 2025. yeah Sandu kwamkela ohleleni lokugcina ngci lami uSal Beyonce emsazweni Ukhozi FM Sal Beyonce and Kiz's farewell show wow Yes. Sibingelela umlaleli wethu ekhaya sabona ke emotweni sabona emsebenzini sabona ke eflatini sabona ke emalokishini kuzona zonke nje indawo amavula Ukhozi FM lesikhathi siyabekelela sinawe nje kamnandi kuze shala phana ke ihora lesithupha kusihlo sindawonye siphethe ingoma zethu zimnandi ngendlela mangalisawo siyafanelisa ukukhabazela namhlanje hawu kuphela Oh man. hawu khabazela Iphupha ngathi khona umuntu uzovula silalela ubuphupha laze lalideke kodwa leli phupha kanti kwethu asenantombi 17 minutes before 4 o'clock asabe sengoma eyiqala ngaphambi silapha naSal Beyonce ke sibuye sithi ke bambelela siyajika nengoma embili evuthayo esiphethe namhlanje Oh yes. Burna Boy champion boy hey uBurna Boy burning yiko bayithi Burna Boy nje champion boy burning all right burning Okay, so she champion boy. I mean, ain't no boy. I'm saying champion boy. when Oh yeah! Oh no, Sishle! Oh, Imali. come on, yes! Wow. Oh no, Bye, Sishle. Selby. producer Oh, thank you. Beyonce Oh, thank you, my love. Sokhumula ne. Nam gamina futhi Sorry, Delata, sorry. Sokhumbula. Amen. Kakhulu. Uyabona Ibithakila. I'm like ithekile Shut the